Sa novim tehnologijama žene iz pribojskih sela upoznaju se u svojim kućama uz pomoć stručnih predavača. U udruženju Sačuvajmo selo iz Priboja Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija doniralo je 1.000.000 dinara, od kojih su nabavljena 4 laptopa, a još 6 donirao je Telekom. Obuku ukupno pohađaju 32 žene, među kojima su i meštanke Kalafata. Ja sam koristila malo internet, ali kad smo ovdje došli sa stručnim licem da naučiš, tek vidiš u stvar koliko ništa ne znaš. I onda iz časa u časa vidiš da bolje nešto i znaš, pa eto, koji ponosan si. Ali ja imam i ćerku koja isto dosta poznaje i to kroz školu, pa mi pomogne, mada uvijek kaže mama ti moraš to i onda ja kažem hajde ti meni samo to pa ću ja to da uradim, ti me prekontroliš i tako. Uglavnom, trudim se baš da to što nešto treba da uradim, da naučim. Imamo i laptopove, ostaju nam, vežbamo i tako, eto. Osim žena iz Kalafata, osnovna informatička znanja stiču i žene iz Krajčinovića, Kratova, Pribojske Banje. Posle ove obuke ženama se otvaraju novi vidici, otvaraju se nove mogućnosti, a suština je i cilj projekta je da žene sve svoje proizvode znaju da prikažu na svojim stranicama i moći će na taj način da svoje proizvode ponude tržištu i praktično da još neki prihod ostvare putem online prodaje. Sada smo već pri kraju, ovo je skoro kraj obuke, ima još da urade sve žene prezentacije svojih domaćinstava, gdje ćemo verovatno početkom juna, oko 10. imati završnu konferenciju i tu ćemo prikazati neka domaćinstva, odnosno prikazat ćemo prezentacije žena koje su radile za svoja domaćinstva i to će biti završni deo ovog projekta koji je podržao Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ideja je da žene koje su prošle obuku stečena znanja prenesu svojim komšinicama, prijateljicama, rođakama. Svi koristimo internet, svi koristimo društvene mreže, mada neko površnije. Dosta su toga naučili, dosta toga su i znali što se tiče društvenih mreža, ali svakako internet im je bio najzanimljiviji. Pored samog interneta u toku predavanja rađene su i druge oblasti kao što je Word, odnosno obrada teksta, Excel rad sa tabelama, PowerPoint kreiranje prezentacija, WordPress kreiranje sajta ili bloga. Kao veliku prednost ovakvog vida edukacije ističu što se obuka održava u njihovim selima. Bilo je veliko interesovanje i kako je obuka odmicala, vidjeli smo da smo napravili pravu stvar i da smo potrefili, što kažu, temu i da su žene prezadovoljne i stečenim znanjima i prezadovoljne su što na neki način one postaju bliski, one se druže, one sad sarađuju, one sad imaju 100 pitanja i odgovora. Osim informatičkim opismenjavanjem žena, Pribojsko udruženje Sačuvajmo selo do sada je realizovalo projekte iz oblasti poljoprivrede, očuvanja životne sredine i očuvanja kulturnog nasleđa.